Namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ni ri khalola hi Mr Post na Giyani View. So tanihileswi mi nga swi vona vo tala na video already hi kona ka channel hi ti 1 ta June Giyani View va fika va kombisa ku hayi Mr Post i biwini tanihileswi mi nga swi vona ni ta vekela video ya kona link ka comment. Leswi ni nga fa xi ni hlamarisa i ku ka siku ra namuntlha ra 2 June ni fika ni nghena ka page ra vona a ni la ku langutisa that post a va yi postini ni kota ku cheka ti-comment ku vanhu ve ri yini and stuff of course. Leswi ni nga fa xi ni hlamarisa ku post leyi a ni yi kumangi at all ni zama ku cheka a ni yi kumangi like a yi kona ka page leswi vulaka ku obvious yi deletiwini hikuva a ku na explanation yin'wana yo why yi nyamalarini. Ivi then ku ni zama ku langutisa more laha ni fika ni kuma ku hayi ku na post leyi nga fika yi postiwa ka siku ra namuntlha lava nga fika va kombisa ku ku na munhu loyi ri i Thandi Mathebula na Nkurisi Ngobeni lava nga suspendiwa hi timhaka ta behavior ya vona leyi nga tshamisekangi yo ka yi nga pfumeleriwi and then vanhu lavambirhi lava fike va veka yena Giyani View ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle at all and then management yi kote ku va yi va na Zoom meeting na vona vanhu lava nga suspendiwa of course and va fike va yanani va pfumela ku hayi va amukela ku va suspendiwile. So ni vele ni loko this thing makes sense. So swo vanhu lava suspendiwini because va fika va posta ku Mr Post hi yena a nga biwa le so leswi swi kombisa ku swi kombela ku a hi yena Mr Post a nga biwa le garage if a ku ri yena post leyi a va nga ta yi delete. So sweswo guys me leswi ni nga ta swi vula in terms of conclusion ya mina ni ta vula ku a hi yena Mr Post a nga biwa na option yin'wana because if a ku ri yena Mr Post leyi a yi nga ta deletiwa because swi ti kombela ku Giyani View yi nga va yi approach-wini hi Mr Post or lawyer ya yena mavona so then va fika va feyila ku prove ku hi yena Mr Post va swona ku swi nga hetelela swi endle ku va suwiwa. So a hi Mr Post guys sweswo loko ra mi nga za mi subscribe ni ta kombela mi tika subscribe. N'wana ni nga ta mi bela swona n'wina mo tsipa mahlo ntsena ni mi bela xikhongelo G3 from the Jojeta kitsikitsi haleluya baba haleluya Eliya wa famba kwa famba tangu ta mina amen.